sad igrač će i meni malo da lakuje, a ne veze. Evo, vratio mi se, sve dobro. Znači, ljudi neće snimati samo Minecraft, desit će se snijemo i neke druge igrice. Naprimjer, možda ću snimati Dota 2 sa mojim drugom i sa Jovanom također, ako Jovan bude htjeo. Naravno. Pošto je stvarno dugo igram Dota 2 i sad bilo bi lepo da snimim. Čekajte, znači, da li znaš da mi je jedan cobblestone ušao u lavu i tako isplivao u vodu i uništio se? Onda... Znaš što bi mogli još da radimo? Šta? Live stream da uradimo jedan. Pa da, uradit ćemo to, ne znam, za 100 sub, kad dobijemo 100 subova, Bože zdravlja. Možemo svake 2 nedelje da radimo ovo, to će biti dobro. Da, po 2 sata i to ti to. Pa to. Svaki sad, subot, ali svaki. streamovi ako budu, bit će 100% vikendom, zato što radnim danima, znači imamo i domaći, moramo da učimo i sve. I tako, sad, ekstra možemo napravimo i farmu ovih potatoes. Mogli bi da, evo me vrati se. Strašno lepo je potrebno se mora. I, znači neće biti samo Dota, mislim možda, ali verujte mi ljudi, znači jedino kad budemo posto malo popularniji, ako baš budete želi neku pucačinu, onda ću tek da snimam, jer inače ja baš nisam neki fan pucačina. Ja sam onako, ja počeo da snimam Modern Warfare 3, ali... Da, ono snima, doduše ja sam kao mali igrao Call of Duty 2, tako da ću možda da snimim Call of Duty neki 4 ili koja već. Black Ops 2 ti preporučujem ja. A? Black Ops 2 ako ti dobar komp. Ja ću to pa dobro, pa mislim ljudi sad nemam baš nešto mnogo dobar komp, pa ne mogu sad to snimati to što je Jovan rekao. Zato što inače dobit ću uskoro novi komp, pa ću vjerojatno moći snimam. Onda... sad ja i on ćemo možda kako se zove, da sad malo poradimo na ovoj Skybloku pa ćemo onda snijemo da ne bismo nas marali odmah sa, da ono kako proširim, a? Koliko imaš kako to? 39. Daj, to možda prodam i da odredimo pare da kupimo nove saplinge, ali to? Ekstra, čekaj, drži onda. Daj mi dinim da prodam. Hoću ja još da kopam. I da ne bismo... Kopaj, samo ti kopaj. Da, i da... Čekaj, evo ti ovaj pik. Imam ja stone pik. Ajde, da. Uzmi ti tvoj. I da, pošto da ne bismo smarali sad za to proširivanje ostrva, jer to ume da potrebe bar 10 minuta, neću da mi cijela epizoda prođe na to. Onda obavezno se subscribe-ujete na Jovanov kanal i na kanal MC Ivke, jer mi je to drugi, neki od vas ga možda i znaju. Onda, sam vidim nešto mi sad javio jasno. To... Šta još imam da kažem, već ti nešto Luka? Isključi Bluetooth i sroštiš mi bateriju. Znaš kakav lik, uzeo moj telefon, naš sad igra se i... Joj. Tako što imamo ovdje, neće ekran, to ne svim zeto. Znači, uključio Bluetooth sebi da prebaci slike, pošto danas na YouTube skupu u njemu je bila prazna baterija na telefonu, naravno. Pa sam ja morao da ga slikam sa Serbijanom i sa Luka Full i Jole Full TV-em. Onda sad prebačuju slike, onda možda se desi još neka igrica da snimim, to će možda čak i Luka snimati sa mnom. Kad bi Luka imao kanal. Ne treba tebi Luka kanal, nego da snimaš sa mnom. Znam da mi ne treba, ali ne verujem. Pa dobro, već šta, igramo nekad tako neke igrice. Pošto ja najviše volim strateške igrice i sad možda se desi da snimam i World of Tanks i tako to. Što me ne vjeruje frap. Koliko je sati? Ajde snimamo još 4 minuta pa ćemo da prekinemo.
pa da... I bravo za mene. Jej. I ljudi vidite, to je taj noob Kera. Sad kanal mi se zove Kera Studios, iako mi je drugačiji nickname u Minecraftu. Sad... To sam jedino ime mogu da smislim, inače vjerojatno ću ga menjati. Evo ga saplings. 25 je jedan. 25 čega? Parca. A koliko dobiješ za jedan cobblestone? Ako mogu prodamo cobblestone, ali ne verujem. Redstone to neću, ne treba. Ništa, kupi ti koji sapling, znaš. Čekaj, si stavio neki u chest. A dobro, imamo jedan u chest. Hoćeš da posadimo ovaj sapling? Pa ako hoćeš, mislim, možeš. Osjeti dijamant. Ovdje, Sad ljudi, koliko ti sati? Znači evo za 3 minute prekidamo snimanje, pa ćemo ja i onda proširimo ostrvo, pa ćemo snimimo let's play, pa drugu epizodu ovoga i onda ćemo također to i sutra snimimo, naravno ne sve, nego naprijed ću ja sad raspored. Ali let's play ćete moći gledati na Jovanovom kanalu, također vjerojatno i Doto kad budemo snimali. I tako, sad što da kažem. Evo je 2 minuta, ali kad mi pokazuje sam telefon. Ne može se prodati ovaj prokleti cobblestone, jao. Alo, zar to nemaš ono kao fora shop da prodaš što on ti daje pare? Kao na primjer kad smo igrali ja i ti Pixelmon. Pa, ali nema. Ja i oca smo igrali skoro Pixelmone, znači nas dvojica smo to ono baš rasturali jer ja znam dosta o Pokemonima. Od ono kad sam bio mali. I sad tamo imao znači na nekom serveru sad kako se zove. Ali da, ja i on smo igrali 3.0 Pixelmon i ako sam ja poslije igrao 3.2. I tu na nekom serveru ima kao neki shop i sad oni ti daju, znaš, pare, ne morate nikom da prodajete, nego tu sad imate shop i sad prodate, oni vam daju pare i vaš item nestane. Ej, oco, sjećaš onog Pixelmon servera, kako se što smo ja i ti prvo igrali onaj? Sad sam zaboravio kako se igrao sam skoro 3.2. Ne znam stvarno. Treba nam, vidio sam, kod nekog lika sam došao, on prodaje 64 cobblestone za 15. Pa evo, sad ću ja da skupim drugi stack. Evo na 28 sam. Aj, daj mi ti taj prvi stack i daj ti 28. Daj mi ovaj. Pa dođi, si došao? Gdje si? Pa došao sam. Nisi na ostrovu? Ne, ja sam na ostrovu, ako me ne vidiš. Samo baci ovdje kod sebe. A, vidim te sad. Ajde, baci. Ovo. Znači, bit će tako, kao što je on rekao, na svake 2-3 nedelje tako live stream i sad, evo, 37 je, ajde, produžit ću 3 minuta, pošto ne znam, budući ću... Možda svaki subot. Pa da, eto, svake subote će biti, dobro, ne baš svake druge subote će biti, zato što ponekad ćemo imati neki kontrolni i tako, znate. Pa dobro, to ali kad nemamo baš ništa, ono, svaki. Da, ali bit će skoro svaki dan bar po jedan klip. I sad klipovi će biti 15 do 20 minuta. Možda 2, po meni će budu 2. Da, i sad jedino možda se nekad desi da snimim malo dužu epizodu od tipa pola sata 40 minuta ako i ja i oca imamo vremena. Za malo da padne. Pa je ako padeš ako pride. Ma da bre, i onako je keep inventory mod. I da ljudi, samo još jedno nešto napomen o let's playu, to jeste da ćemo imati cheatove, znači ako nam baš bude nešto zatrebalo, zato što imat ćemo onaj keep inventory on, zato što ako upadnemo u lavu, tipa imamo dijamantski pickaxe sa, ne znam, silk touch i tako još nešto,
razumete onda izgubimo sve stvari džabe i poslije se nerviramo. I tako. Znači, evo ja i oca snimat ćemo ovo, Skyblock. Ok, imam 15, mislim da mogu kupim jedan sapling, čekaj. Ne znam. Kako se zove... Da, i sad šta sam još sad htio da kažem... Nećemo snimati samo, ja i oca samo ovo i Hungry Games, nego ćemo snimati vjerojatno neke mini igre, pošto ja sad imam nekoliko premiuma, sad, pošto neki lik dijelio premium i daje meni, nekoliko pa moram da ih isprobam. Sad možda se desi nekada da igramo ja i oca na Mindplexu, one mini igre, ali ovdje ćemo definitivno Hungry Games zato što ja već jako dugo igram na ovom serveru i oca isto. Onda... Znači ljudi, ako ne znate šta je Crazycraft, imate dosta kanala koji snimaju ogromni youtuberi, na primjer Little Lizard Gaming, Lachlan... A treba mi 25 za jedan sapling ovoga. Aj, pitaj ga da li ima još 15 da ti da za 64 cobblestone, evo ja sam na 20... Pa ne, on kupuje cobblestone, treba mi 64 da bi dobio 15. Čekaj, ajde... Aj, pitaj ga, evo ja sam na 26. I znaš, A imam imam 14. Dobro, čekaj, dođi. Stani tu. Koliko sam... Makni se dole, bre. Tako da ne padne, ovo se svijeta naš. I to ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj, pozdrav.